لأمریکا آمادەکاری بۆ هەڵبژارتنا کۆنگرسێ دەست پێ کردیە. گۆوێ درۆژا سێشەمێ de شەشێ مژدارا vê salê dest pê bibe. Di vê gera nû de ji hilbijartinê xortekî gêncê Emerîkî got bavê wî Kurd e û diya wî faris e xwe daye pêş bo vê hilbijartinê. Yehya Yeksel di sala 1991 de ji dayîk bûye li Arizona. Civaka Kurdî li DC ji Yehyare semînerek li darxist da wî bidin naskirin bi civata Kurdî li devera DC û Virginia. جارێکی دیرۆکێدا یەکی کورد کەسێکی کورد بە ئەندامی کۆنگرس ئەمریکی ینی کۆنگرسمان بەڕۆچکی باڵکێشە و پێویستە کورد لە هەر دەڤەرێ پشگیریایی بکەن کەمپێناوی پشگیریا دارایی بێ یا وەکی دن بە دریامێدیای ئالیکاریایی بکەن. سیاستا یحیا پشتوانیا دموکراتان دکه و gelek xalan nêzîkî serokê Amerîkayê berê Barack Obama dibe. Duwarê xwendinê û perwerdeyiyê û herûsa jî warê tenduristiyê de. Ez wekû gencekî demokrat ku ji demeka dirêj da em dibînin kongres dabeş bûye û şerekî berdewam heye. Ji ber wê çendê em îro nesibehî dixwazin van kêşan çareser bikîn. Ji bo Kurdên Amerîka çi qasî giring e got kesekî bi koka xwe Kurd be derbasî Kongresa Emerîkî bibe. پێم خۆشە کە کەسێکی کورد کە بە ناڕەحەتی و زەختەکانی ئێمە ئاشنایە کەوتە پێشەوە بڕاتە کۆنگرەی ئەمریکا کە کەسێ بتوانێت بە ناوی کورد قسە بکات. یحیا ژیانی زمان got ew Emerîkî ye lê belê eslê xwe Kurd e û dixwaze got pirsa Kurdî bîne ser masa Kongresa Emerîkî ger ew biserkeve. Bavê min Kurd e ji Tirkiye û em hatîne Amerîka bû azadiye. Malbata min nekarîbû bi zimanê xwe biaxivin yan jî bêjin em Kurdîn. 40 milyon Kurd hene nikarin xwe bînne ziman wekû Kurd. Bi tenê ez dê pisyareka sanahî bikim ku mafê Kurdan heye wekû mirov bi hurmet û rêz lê bête gertin. Ez ê bibme dengê wan li kongresî. Civata Kurdî KCDC xwaz got pênasînê bi Yehya bike û bi Kurdên Virginia û DC bide nasîn da got piştevaniya wî bikin. کەسێک لە ڕەوەندی کوردستانی کەسێکی گەنجی وەکو کاگەحیا ئەزمونێکی تازەیە لە ئەزمموی خەڵکی تاڕاوگا یان وەکو ئێمەی کوردستانی لە ئەمریکا. یحیا وەکو ئەمریکیەکی گەنج بێ ڕامان و پلانên germ dixwaze hevdêkiyê li wilata xwe bike beramberî komariyan. Ji ber wê jî balakanê Xulam rêvebirê navenda American Kurdish Information Network dikişîne. Got ew li nêzî 30 salî li Amerîka dijî careyekê ye got kesekî mîna Yehya dibîne wekû Kurdekî Emerîkî û dixwaze got derbasî kongresê bibe. Ji bo me Kurda dîtina min însanekî wek Obama ye wek nû ye. ملت شبه دکه و قازانش که قازانش نکه ادویم جبو ما کرده لازم بشکری اوی بکن. یحیا ج خباوره و لسر شوپا ریبرین دموکرات لامریکا دمشه گر به سر کوه و به اندام کنگرسی یه حری بچوک د دیروکا امریکا ده و یا دنجی گو او به اصل خو جمالباته که پنابره و افتشتانا دریه کی نو د دیروکا امریکا ده ودکه. لقمان احمد دنگی امریکا